Nova 3 boda fudbalera Vojvodine sa gostujućeg terena u Kruševcu potvrđuju spremnost Novosađana za veća dela u ovoj sezoni. Savladali su napredak 2:0, a kao i u prvoj utakmici sa Mačvom, golovi su postignuti u drugom poluvremenu. Danas su oni bili bolji, primili smo možda prvo poluvreme, egal prvo poluvreme, drugo poluvreme ekipa Vojvodine otvorila se jednim fantastičnim golom i naravno da je verovatno to uticalo na neki dalji tok utakmice gde smo se mi otvorili i nismo kontrolisali neke prostore i na kraju utakmice i primili drugi gol. Domaćin je u 17. minutu imao prvu ozbiljniju priliku, ali je golman Rotkov sprečio Desančića da zatrese njegovu mrežu. Imali su i novosadski fudbaleri svoje pretnje u prvom delu utakmice, ali bez dobre završnice napada. Najopasniji u gostujućem timu bio je Đuričin, koji se nekoliko puta našao u situacijama da postigne gol. Posle samo 4 minuta igre u drugom poluvremenu, Vojvodina je postigla vodeći pogodak. Korner je izveo Drinčić, a na odbijenu loptu naleteo je Ognjen Đuričić, koji je postigao Evro gol. Imali su Novosađani prilike da uvećaju prednost, ali ih nisu iskoristili. Napredak je najbolju šansu za izjednačenje propustio u 86. minutu. Kada se iščekivao posljednji zvižduk sudije u zaostanom vremenu, Dejan Zukić je napravio pravu fudbalsku majstoriju i postigao drugi gol za Vojvodinu. Bila je jedna dobra utakmica, ne mora da pohvalim ekipu napretka, radi se o jednom kvalitetnom timu koji isto danas da izvukao i bod, nije bilo nezasluženo. Mi smo imali neke naše šanse u prvom poluvremenu koje nismo iskoristili, a da kažemo to drugo poluvreme smo stvarno dobro ušli u utakmicu, postigli pogodke i jednostavno kad verujete u ono što radite, onda vas Bog i nagradi. Druga pobjeda za redom u novom prvenstvu veliki je podstrek za sve u Vojvodini. Za kratko vreme napravljena je pobjednička atmosfera i ostvareni su dobri rezultati. U trećem kolu Superlige Novosađani će se sastati sa Radom iz Beograda na stadionu Karađorđa.